di hadapan Allah dan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu dalam jabatan diaken? Sri Yunarti Runtuh, Helena Sudarto, Janius Lipu, Andri Ratu, Alexander Irawan Rum, Megi Junet Simaela, J.E. A. Dilemon, Frederica Kawuka, Indra Herdiman Ratu dalam jabatan penantua, Devi Herman Ratu, Albertina Umar, Marlene Sonia Manupulu, Frederick J. Tutupoli, Maria Christine Sangya Hintam Irianto Libo, Frederick H.R. Lewandiki, Caroline Sharnamua Patinama, Joni Jerry Simpo, Jamie Indratu,